Машинаны жабалы. Парковкаға қойдық. Платный екен. Достар, ассаламу алейкум. Машина алғаны келдім. Бұл жерде мен өткенде бір реклама алғаннан бері 2 жолы. Рөлім деген таксопарк бар екен. Ушул жерден кіреді. Içine бізді кіргізбейді екен. Мен бұл бір өнікі. Bir 2-3 күн айдап тұрайын деп, сөйіне алдым әлі. Мен бұл жаққа кіріп, жаққа кеттім ғой мен. Арендаға машина алғалы, кіріп көрелікші, қандай машина бар, қандай машина алабыз. Ішінен көрөбүз. Рөлімнен içine кірдік. Ушундай чоң таксопарк. Машинаны алдым. Документтерді алдым қолғачы. Жолдама қағаздарды, машинаның документтерін, арақ-барағын алдым. Ушул машина 353 дейді. Сары номерде Toyota Camry 2021 жылғы машинаны мойка қылып, жуып тазалап берді. Оны қоялы, анан кейін жазып алып жолға шығабыз. Мен комплектасы простой. Комфорт плюсқа. Пробеги 301-ден сол қалыптыр. Сыртынан монтып рекламасы менен. Машина мойкадан шықты, су салып қалыптыр. Болды. Өзің машинаң жоқ болса қиын екен. Машинаны сатырып кеткенмін. Мен көптен бері аренда айдабай билбеймін қандай болады. Айдап көрелічі. Ушул Toyota Camry'ni алдық туғандар. Мынау ичи дағы сонунде, рөлімді кич қарасаңар. Мындай закрытый жерде ысып кетпейсің, терилеп кетпейсің, үшіп кетпейсің дегенде ичи. Келесіңер барды условиясы бар. Ол жағында шина, мина, машиналардың баллондарын алмаштырған усталар ушул жерде. Ол жағында электриктер бар. Экономдан баштап комфорт плюсқа чейин машиналар бар. Эконом, комфорт плюс, анан ошондой эле бизнеске дагы машиналар бар. Адресин унутуп калдым. Адреске келип, телефон номерге звонок кылып да келсеңер болот. Сөзсүз түрдө болоттон алдым десеңер, сөзсүз түрдө скидка кылып берет тугандар. Рөлім таксопаркы. Бул жерде бир 2,5 миңден ашык машина бар. Бул парковканын ичиндеги эле машиналарда, ошо сыртта дагы толтура машиналар бар. Кимге кандай машина керек болсо, келип алсаңар болот. Мен да ушу эл катары эле арендага пока алып турайын, анан эптеп бир нерсе кылабыз. Шахака бул жакта жүргөн экен, микрофон табып койдум. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Жакшы. Жакшы, теспи? Ассаламу алейкум туугандар, ассаламу алейкум мекендештер. Эмнени айтып берейин? Биздики баягыдай эмес, жасалма эмес, прямой кете берет. Сүйлөп кете беребиз. Короче, Шахакада бияктан машина алып иштейт экен. Анан мен дагы көрүп, бияктан алайын деп Camry ал. Сизде Camry бересиз, а? Camry экөөбүздүкү бирдей эле. 21 сиздики да? Плюста иштейсиз. Плюс. Чоң иштейсиз эми? Чоң иштейбиз, ооба. Короче, туугандар келе бергиле. Келгенде болоттон, экранда номерди калтырып коесуз, экран номерди калтырып чалып туруп болоттон десеңизде силерге баягындай выходной жок болуп каласыз, только скидка кылып берет. Короче, болоттон келгендерге скидка туугандар. Келе бересиңер. Болду. Шахадан дагы дей берсин. Пока менен деп турсун. Ооба, болот. Результат көрсөтүп коелу. Ошол туугандар аренда боюнча келе бересиңер, пока ушул жерден айдап туруп атабыз. Эч что машина алмаштырсам дагы айтам. Бирок ушул Camry'де рөлүмдө иштейбиз. Адресин жазып койдум. Эмне кылабыз? Мен баягы машинаны тапшырышым керек бир адам менчи. Азыр ошону барып тапшырайлы. Мына машинаны сыртка алып чыгып коюп, ал машинаны таштап, кайра келебиз. Кайра келип, мен сени таштап коем, мунаны алып кетебиз. Короче, Шахака кызматта болуп атат. Ооба, бүгүн кызматтан машинаны сүйлөшүп берип, таап берип. Ооба. Азыр мен наракка таштайм. Берки сырттагы машина. 2 машина болсо да кыйын экен да. Ооба. Бир жолу барганга жараша тонировканы кылдырып коелу. Бастырайлы. Ол жагына тонировка жок экен, ушуну бастырып коюнчу бир жолу. Ал машина Кашковскийде сыймыктын машинасы. Ну, тонировка жок экен, тонировка бастырабыз. Эми не кылабыз? Такси кылабыз да. Ооба да, иштеш керек. Буйрса. Ооба. Кеттик анда биз менен чогулгула сөзсүз түрдө комментарий жазып, лайктамасы коебуз. Кеттик анда. Мына жерге келдим. Мына машинасын таштадым. Шахабрат. Күлүп коет. Шахабрадан келди. Алдыга тонировка бастырам дейт, арды мененчи. Канча болуп кетти келгенде. Машинаны мен айттым да, машинам жок жүрөм десем, ондо мынаны минип тур деп мына бала берди. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшысың? Кайра жашайлычы. Сен мен кеткенден бери эч чыкпай койдуң, а? Чыкпай койдум да. Сен жок кызыксыз болуп кетти го, негизи Москва. Адам сүйбөй кайтат. Мына машинаны минип тур болот дейт. Каршы дедим. 2 күн айдадым, а? 2 күн айдадым. Пока машина алайын деп, ошо парктар понедельниктен иштейт деп. Иш кандай болуп атат? Иш болуп атат секин. Аклейка жүрүп атат. Аклейка жүрүп атат, сен жок. Ишти кылабыз. Сен жок. Зерик утабыз биз. Азыр аклейка. Машиналар иш. Пленка болуп атат. Короче, иш болуп атат. Аклейка боюнча келе бересиңер. Любой свет бар, калган свет. Эгер өзүңөр калган свет болсо, бул алып келет дагы.
кылып берет, лимон свет дагы бар экен. Мен буюрса машина алсак бир жакшы светке коёбуз а. Буюрса. Билесиң го, 2 машинаң Ошол жерден эле тоска кылганбы ошол жерден. Мощный болгон бирокчу. Анан 2 миллион 400 лимит бүтүп калды деп менен жазып аткандар дагы бар да. Ооба, Яндекс боюнча бүт жактан эле жардам беребиз. Не только лимит, баягы аккаунт тарифтер боюнча элечи. Анан аккаунт култанып калгандар өзүм эле айтайын. Любой аккаунт, российский правабы, Кыргызстан правабы блокировка болгон болсо ачып берет. Кыскасы ишке чыгарат. Аккаунт боюнча ушул жигитке кайрыла бересиңер, полный жардам берет. Вообще проблема жок. Кисарт, мисарт, аккаунт лимит бүтүп калган, Шаха брат, любой Нурат. Ошол аккаунт боюнча келе бересиңер, любой аккаунт. Анан комфорт плюс блокировка, жанагы заказ отмена кылып коет. Азыр 1 айга да кулдап койдат да, ошолорду дагы ишке чыгарабыз. Келсе 1 күндө ишке чыгарабыз, 1 ай күтпөй элечи. Лимиттер дагы 1 күндө эле даяр болду азыр. Келсе 1 күндө трудовойда көрмөн кылып кошуп чыгарып атабыз, короче. Бул реклама эмес. Эми элге пайдасы тийсе болду. Мындай от души эле кетти так биягычы. Пока что. Кыргызстандан жан келди, иштеш керек десек. Иштеш керек. О, нормально, минуста. Ошол аккаунт боюнча, аклейка боюнча келе бересиңер. Балдар ишти кылып атат. Машина гыжы. Мен барып камераны алып келейин эми. Ооба. Камера жакта калган. Экөөбүз барайлы. Экөөбүз Ооба. машинамен барайын дагы камераны алып келип туруп, арт жагы пассажирский жагы тонировкасы жок экен да. Могу жагычы. Анан тонировка кылабыз дагы. Не кылабыз, иштейбиз да. Иштеш керек эме? Комментарий жайт да, бирок же кыйнабагыла мени. Мени кыйнабагыла. Көчөдөн көрсөм сурабагыла. Ишти суроо бербегиле мага деген азыр. Суроо кереги жок. Сөз көтөрө албайм десек Сөз азыр. көтөрө албайм мен. Жарылып кетем мен. Мен ыйлайм эме. Түрлө. Окен акыбалын сурап турула, бирок Не болгонун сурабагыла. көрүп калган да. Не болгонун сурабагыла. Мына машина жакшы экен. Адуше. Мени жоголтурбай машинаны берди. Танышың болсо жакшы экен. Ошол номер коюп койдум. Кызмат болсо келе бересиңер. Адуш эле бизден элге пайда тийсе болду. Зыяныбызга тийбейт, Кудайга шүгүр. Тийбей эле койсун. Кеттик анда барып камераны алып келип тонировка кылып Кеттик онда бас. Машинага келдик. Жаздык. Сыймай коебуз. Эми мына могул жакта жок экен де. Шуну жабыштырып коюш керек экен. Кайра кайсы болсун деген. Үзүнө парков. Бар, нарты жагын тонировкадан бастырайлы дагы. Анан ишке чыгайлы. Мына кыспай коюп тургамы? Жакын кылып. Айдер. Удобно? Пожалуйста. Всё добро. Да, карта оставите. Пожалуйста. Жаңы таксиге чыккан не болдум го мен. Таксиге барганга да көп болду. Биринчи заказ таштадык. 35 минутада. Ондай фонарик жандырып болсам болбойт. Комфорт кош жанып болуптур да. 889. Доход 988. Неге? Марава 880. Ой, Аллахы. 889, доход 988 дейт. Неге 100 сом кош берип койдот? Машинаны алмаштырып, тонировканы бастырып, үйгө барып, кийимди алмаштырып чыктык. 3-4 заказ кылайлы анда эртең чыгайлы. Шапка жок жүрүп уже сразу кирип болуп калган. Шапка кийиш керек. Унутуп калыптын үйдөчү. Кеттик анда. 3-4 заказ кылайлы, дагы заказ берсе. Анан эртең мен чыгып кыйналбай мындай күндүзү кылайынчы. Фонарик жандырып алдым. Себеп көрүнбөй калат. Мындай кылыш керек экен. Оңара калачы. Жандырайынчы мен. Пленкасы экен, могу кетип турду, тешилип калыпчы. Ажырап калган бул жери. Гайы чакырып койдум. Күтүп отурам. КамАЗ сүзгөн мени. Хова сүздү. Бирок качып кетип калды. Не болот билбейм бирок. Канча болуп калды? 1 саат болуп калды, күтүп отурам. Гайы келсе тартайын деп атам. Гайы жок, келбейт окшойт. Onu коюп койсом, монда деп өлүп кетет. Корту эле.
Короче, бұл Марина. Ол Маринский пассаж, ал жерде, Люблинская 102. Мен бұл жақтан келіп отқам. Бұндай келдім. Короче, жетішпей қалдым да светофорға. Өтіп қалды. Короче, ол жақта машина тұрған. Мен бұл жақтан келіп отқам. Светофорға жетішпей қалдым. Алды еле, бұл жерде еле тұрған. Мені қойыр, сен қойырген жоқ. Даңға сөйтіп кетті. Тоқтауы кетіп қалды. Паркқа шалып айтып қойдым мен. Протокол түздір. Ертең алып кел, башқа машина берез деді. Жол оққан, жол оққан. Жол ортасында сынайлы алып кеттім да. Дағы деле отырамды. Курьер келді. Заказ қылдық. Ол менікі оқшаш машина екен. Құрсақ açып кетті. Отыр өртші. Сөйт. Бұл KFC-ден заказ қылып жөсек болбойды. Тек өзім алдап. KFC-ден бургер супусын заказ қылдым әме. Құрсақ 9 айын. Сағат 10:51 өтіп кетті. Сағат 8-де болған. 3 сағат болды. Жоқ, отырам дағы дәлі кәй. Келелік. Келіп қалар әме. Мен ойладым. Так, мен қандай қармасам екен? Мен штативтағы жоқ. Өзімен оңдатып қойын десем, жоқ, кәйіні күт деді. Бамперлі да. Пленкасы алмастырып қойдым да, тегіздеп тұр өлетші. Жоқ дейді. Әлі жоқ күтім. 3 сағат болды. Қанша күтім білмеймін. Saat 12'den 52 minut öttü da. Gay geldi. Benzin de tüne oturan oldu ha. Dağda oturam. Ulam bile zona kılam. Çok. 5 saat bolup gitti. Abi ne oldu? Kaç saat bolup gitti? 9, 10, 11, 12. 5 boldu. 5 saat. O yer oturacağı bir yerde tamak sakız berip jep, bir mısır oldu da. Кетіп қалайын десем, дағы олып айтқанда мен паркқа зона қылып қойғанмын. Шынашта менде дытып болды депші. Паркқа зона қылбағанда да мен кетіп қалып ертең бампердің пленкасын алмастырып қойдым да. Сынық жері бар ле, ептеп бірінші сода сынық жерінші. Пленканың ішінде қалып кетеді. Паркқа айтып қойғанмын. Паркқа айтып мен кетіп қала берейінші, бамперді өзім жасап беремін дедім. Десем жоқ, сен бияқ кешің керген бияқтан саға жас береді. Есептеп тұрып дейді. Есептеп жас берсе, нормально суман жас қойды да. Бамперде тұрып 30 000 жас қылады. Айлы жоқ отырышым керек болады. Башында зона қылбашым керек да менге, немеге, кәйге. Мұншалық кескелешім деген жоқпын да, келсе да протокол жазып береді, кетемін дегенім да қаяқта. Азыр жегайы жоқ. Отырам кәңгір өлі. Баяғы жерде. Şu мынау жерле да. Мол сынған емес. Нормально. Прикрепление ач. Мон қадап қойсам мен кіріп кетеді. Мол сарапина жөнлі шейілған пленкада. Мол сынған да уже. Моны мондай қырқып жефем мен қызылсақ мо жаушат мұндай олды. Үстіне пленка көріп қотыным да, ёп, твою мать. Әлі жоқ. Saat қаншада келеді? 3-ке жайын күтіп тұрш керек болады. 3-ке жайын күтіп тұрсам болса кетіп қалам өлкесінде. Не болса жоғылсын, жасса жас берсін, 30 000 жаса жақсын. Нере келіп қалды? 3-тен 15 минут өтті да. Жоқ де, дағы деле тұрам да. О, заправкаға кәй келділі. Сұрасам, не оформляем, дейді. Күт по-любому келет, дейді. Кетіп қалсам дағы ол өйткен. 3-тен 15-16 минут өтті. Не қыштылы білбей қалды. Паркқа чалсам кетпе, дейді. Зона қылып полицияға чалып кете берейін десем, жоқ, дейді. Зона қылып айлы қойбай. Бензин түгейініп қалдыға берді, тұрар 1000 сомлық. Жана 1000 сом қойғанда 1000 рубль.
Saat 4'ten 17 minut öttü. Görünüyor ekan. Gay geldi. Эми кетти. 4'ten 17 öttü. Акыры эмне болду десеңер, короче айтты, сен виноватсың деди. Мен жакта уступидарга турат, аркы КамАЗ келген жак главный болуп калды. Нол Марина метро жак. Маринский пассаж. Короче, гай эмне деди дейсиңерби? Мен почти 8,5 saat күтүп койдум. 8 сааттан ашык. Мен зона кылып алдым да. Кетип калсам деле болот эле. Мүмкүн мен кетип калгандан кийин жана КамАЗ жарым сааттан бери айланып келип туруп, местада мен жокмун да, мисалычы. Мен жок болгон болсом, гайын чакырат дагы мени виноват кылып коет эле да. По-любому мен виноват экенмин деңизчи. Скрылся с места ДТП деп туруп, мен правом решение кылып салат эле. Эртең тауып туруп элечи. Камерадан карасам эле сразу чыгат да. Ошентип мени виноват кылып, мени правом решение кылып бериши мүмкүн да. Мен ошону ойлоп сразу паркка чалдым. Парк гайы чакыр дедим. 8,5 saat убакыт өттү. Кетип кала бербейин деп дагы ойлодум, бирок жана решение кылып берет дедим. Анан гайга айттым, мен 8,5 сааттан бери күтүп турам, 8 саатын ашты десем, кете бербейин дейт. Эртең наркы жазып койгон болсочу, мен правом решение кылып бересиң десем, анысы туура эле кылдың дейт. Зато күттүң, тынчсың дейт. Карады, мен жакта уступи дорога турат, наркы келген жак главный. По-любому сен кой берсиң керек эле аны дейт. Бул жер постоянно пробка болот, билебиз бери ушундай дейт. Анан аз жазганың менен сен виноватсың дейт. Сен страховкаң бар экен, наркы өзүнүкүн төлөп алат, хорошо дейт. Сен по-любому машинаны өзүң төлөйсүң деди. Анан көрө жазбай эле кой, башың ортуп, машинаны төлөп берип кой, парктыкы дейт. Парктыкы десем, төлөп берип кой деди. Хорошо дедим, анда кете берем десем, кете бер деди. Рахмат дедим, документти алдым, кеттим. Ошол өзү айткандай эле, күтүп жакшы кылдың деди. Кетип калам, соң наркы жазып койсо право решение кылып берет деди. Туура эле да бул жагычы. Ошон үчүн калкайып 8,5 saat күтүп отурдум. Жамгыр жаап, курсак ачып, кыйналып. Кудай сактасын, мына 2021 Москвага келген болсом, ушу 4 жылдан бери биринчи жолу ушундай случай болду. Биринчи жолу ДТП болуп атам. Кудай эми кичине эле барсам 5.000 оңдоп берет, аш барсачы. Пленканы чаптай зона жерден. Ошол Итакулга ушундай окуя болду. Бирок эмне болгон жакта дагы силер ДТПда силер виноват болсоңор, наркы виноват болбой гай чакырыш керек. Жөнүнөн право решение алып кетет да, бекер элечи. Кудай сактасын. Мен ошон үчүн күтүп отурдум, эртең мага эчтеке кылбой десем, жок деди. Сенин заявление түштү, биз келдик, болду, көрдүк. Кете бер деди. Хорошо дедим, рахмат ака дедим, кеттим. Ошо менен 8,5 saat убактым кетти, үйгө кеттим. Иш дагы кире турган жерине кирди, уйку дагы кирди. Эртең обедке чейин уктайсым. Кеттим туугандар, ошол кийинки видеолордо ошол канча жакшы видеолор менен чыгып турайлы эми, колдоп, комментарий, лайктан басып койгула эми, поддержка берип койгула. Алтындарды берекелерим.